مها شش کو به مها شانازیت ناسین جبو جواکا هفراگس خوازان آنکو LGBTQ ای سال ده گلکی جه سالم بوری جیاواز به. هر سال جواکا LGBTQ و پشگرن وان ده مها شش دا آهنگن جور و جور بریوه ده بن. لی ای سال لامریکا وان بریار دا کو پشگریا خواج جبو خو پیشاندرن افریقین امریکی نیشان بدن. هەوی کو ڤایرۆسا کۆرۆنا بووە سەدەما ڕاگرتنا ئاهەنگن گشتی، گروپن هەڤڕەگەز خوازانیên ئەمریکا بڕێیا ئینتەرنێتê چالاکیên xwe berdewam dikin. Ew hewl didin ku îsal zêdetir li ser hevregez xwazin reşpêz baxivin ku niha xwepêşandanan li seran serî welat birêve dibin piştî welatiyê reşpêst George Floyd li jêr destê polîsekê spîpêst jiyana xwe ji dest da. Îsal grupa hevregez xwazan ya bi navê GLAAD çalakiyên li ser internetê an ku online birêve dibin. Seroka grupa GLAAD Sarah Kate Ellis dide zanîn ku ew ê piraniya danûstandinên civaka LGBTQ ji bo axaftina li ser mafin hevregez xwazin reşpêst terxan bike. اف سالا دی زیادتر برای زوم با و امی پشراز بکن که دنگن رش پیستن رگز خاص آنگو LGBTQ دی بشی هر سرکی به دانستاندنین مدا و هر دم آرمان جامه بو لی ام دی نو کل سر گوهارتن آخفین پرس اوه که چوان کسی سپیپست و کسین LGBTQ ببن حوال بند از باورم بابتین من اف سالا دی روناهیه بدت سر دادمندیا نژادی د دیروکê da meha şanaziyê bi xwepêşandanan dest pê kir li Stonewall li wîlayeta New York di sala 1969 da ji aliyê du jinan ve. Çalak van Marsha P. Johnson ku Efrîqiya Emerîkî bû û Sylvia Rivera ku Latina bû. Sarah Kate Ellis dibêje ew gelekî kêfxweşin dest bi dest digel tevgera Efrîqiyên Emerîkî ya bi navê Black Lives Matter kar bikin da ku guhartinin mezin çê bikin. Actor J. August Richards ku reşpêstekê hevregez xwaze dibêje ku ew nexemgîne îsal ahengin meha şanaziyê hatine ragirtin ji ber ku xwepêşandanên gelê wî tiştekê dîrokî ye. Ew her wisa dibêje ku niha şoreşek çê dibe û ku di vî demî da tenê ev yek bala wî dikşîne. از باورم اف گلک باشه و هیوی دکیم کو لور بداوی نه. به هیوی ما دانستاندن درباره وی بابته بردوام ببن و ام هز بکن کو ام بشکن جوی گفتگویه. لباجار لوس آنجلس لولاية كاليفورنيا نه هر کس دیگل پلانا تevlîbûna civaka LGBTQ bû bi tevgera Black Lives Matter bûn. Ev plana hata rawestandin piştî çalakvanên reşpêst gotin ku ew bi awayekî baş derbarê meselê nehatibûn agahdar-kirin. Nêzik 100 reşpêstin hevregez xwaz ku bazirganin yan jî birêveberên kompaniyên mezin wê beşdarî di çalakiyan da bikin îsal. Tevî ku îsal saleka ciyawaze ji hemû salinborî ji bo civaka LGBTQ lê endamên wê geş bînin ku bi hevra digel civaka Efrîqiyên Emerîkî wê roniyê bixin ser nedadmendiya li Emerîka çê dibe. Ravîn Doskî, Dengê Emerîka.